Usanga umu DJ ukora indirimbo bimeze gute kuko twumvise mu DJ ngaho mu gihugu cy'u Burundi cyangwa ubutaka bw'u Burundi twumva umuntu abasanzwe akora indirimbo cyangwa umuntu abasanzwe atanga indirimbo muri kwajya hamwe kwibarabara transfer indirimbo zo ngo DJ ngo shira mu ngwi za 200 uri mu ruko DJ ni disc joker mu majambo yose nibaza yuko sindabishira habona ariko ko biri kose mu byo muzovyishimira ngo hatagira nabandi bahava bavuga ati twanovye twagize iki I'm taken love ndi mu rukundo kaze cyane ngabo Hello guys, murameze fresh ndizera ko meze neza cyane ndizera ko meze oji ego mwamaze kumva iju ni Tuyisenge Fabrice aka Fabere Burundi aka Ikiranga Kirumwe nahishikiye TV muri ko muraraba nga G5 Media TV ndizera neza mwamaze kumva nyene ninjiye murabye nuno musore atagase bavuga gute mu Kirundi ciza canke mu Cyongereza bavuga ngo ni beji Bogare kabisa bayiberenga ndazi neza bari kuri screen cyangwa kuri ecran za G5 Media TV mwabibonye iyo kabari bitwika cyane ego reka nabarandiriye reka nsabe ono musore cyangwa no mupapa avyo nomenye arivugira kuko so umwana ndaguhaye ikaze meze neza aje kumigaro imigaro cyangwa imitagato aje kumigaro ikaze cyane ego ono musore atwika akaze cyane mwamubonye afise fresher natinya no kumuvugisha ariko naco reka tugwikaze bwami bwa G5 Media TV ndabaramukije cyane abantu mwese mukurikirana G5 Media TV yes sense sana Mr Faber asante sana ndagushimiye cyane bwana ninde hacya bamwita DJ Tremabize ariko iyo mbonye aba DJ kenshi na kenshi mbona bari bafise kakaboro kabo kakandi ukabona kakane sinindi ndakavuga izina kubera ko katsi cyane yes bamwita DJ Tremabize meze neza musaza ndashima cyane mtaka kubona bisanzwe bacu mugani mu Kirundi ngo akuze ntikamuriko DJ Tremabize no kuvuga asanzwe no mu DJ usanga mu DJ ukora indirimbo bimeze gute kuko twumvise mu DJ ngaho mu gihugu cy'u Burundi cyangwa ubutaka bw'u Burundi twumva umuntu abasanzwe akora indirimbo cyangwa umuntu abasanzwe atanga indirimbo muri kwajya hamwe kwibarabara transfer indirimbo zo ngo DJ ngo shira mu ngwi za 200 wowe nawe usanzwe utanga indirimbo cyangwa bitese ku bisanzwe uvuze DJ birisiguye ku bantu babitahura DJ ni disc joker mu majambo yose ni kuvuga yuko bajya batanga indirimbo mu studio baravyitirira niko benshi babimenyereye ariko ku bisanzwe siko biri sindi umuririmbyi ndi mu DJ juste mu DJ ashobora gukora ibintu byinshi byo nanjye sanzwe nkora no ibyo mu DJ ategeza gukora atari byose gushika kuri kano kanya maze kuba maze gukora ariko muri rusange guteramisha abantu mu ma club mu bubari busanzwe mu manza mu ma anniversaire eka n'izindi manza zishi zitandukanye tuba tuhari ariko kimwe gusa ahantu turi haranga umunezero akoze cyane niyo mpamvu nanje ubumva ndi muri vibe nziza ariko nje kuvuga ati umu DJ asanzwe akora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ariko nk'ubwo burere bwose uvuze mugenda mukora icyo bita ubu DJ none mukora ubu DJ gusa cyangwa bitese ibindi bintu mukora bitandukanye n'ibyo ku DJ mbese umuntu atazi ku DJ mu njamake nibiki murakoze cyane kusabye ku ruhande rwanje ibyo nsanzwe nkora ni byinshi kuko inyuma y'ubu DJ hari ubundi mwanya uri libre nanje mu byo nazize harimo guta umwanya yes mu byo nazize harimo guta umwanya ibyo ni jambo ryahindura ubuzima bw'umusaza DJ Tremabize kabisa none ga musaza wavuze ngo umwanya utari kura DJ afise ibindi bintu wakora none tubivuge ko cyangwa tuvyihorere nibanga rya nibaza yuko sindabishira habona ariko
ko biri kose muzovyishimira bizoba ari ibintu bimeze neza cane ndacyariko ndabitegura antuka muzobikunda. Urakoze cyane umusaza DJ Tremabiz imba atari banga uri mu rukundo umva Fabien nawe waje kusanzwe ni private life mugabo kumenya ko umuntu ari mu rukundo cyangwa atari mu rukundo kugira ngo hatagira n'abandi bahava bavuga ati twanovye twagize iki I'm taken. Ibyo uvuze bavyita gute mu Kirundi? I'm in love ndi mu rukundo. Urakoze cyane mugabo okay urakoze cyane ndagushimiye cyane kubera ko abakunzi ba Gfas Media TV aha ndazi bari batangiye kumira amadi arabademu benshi ngaha hanze cyangwa muri komandere batangiye kwita umusaza kwatwika vitesse no rero bwana DJ Tremabiz ntaco cyatuzanye ngaha no kuyagira hamwe iki kintu cy'ubu DJ mbega gukora ikintu cy'ubu DJ nakazi cyangwa no kwinezereza bisanzwe nk'iby'abandi bose bo uko bisanzwe biri byonyene ubwabyo nakazi ariko abantu benshi bashobora kubikora kumvo zitandukanye. Akazi gute? Nakazi kuko ibintu ushobora gutunga umuntu kandi binabatunze nanje ndimo. Hari n'abandi rero babikora kunezerwa. Yeah. Okay, wowe uvuze ko ubikora nk'akazi. Ni kihe kintu umaze gukora mu DJ? Uko mbona ngaha nkiriwe ndacakure kuba ndi ngaho no munsi kuba ndi ngameze uko ndabikesha DJ kesha DJ haruhande y'ivyo mfise nico ndi no munsi ndagikesha DJ yego cyane aho reka nanje nimuke nkora ubu DJ ko ndabona nyima no nkora ubu DJ nose ahubwo kwa emwe mva kwino mbonesha kure nanje nimuka ariko umusaza DJ Tremabiz yego hagata niki kintu uhanura abantu bakora kano kazi nko kwinezereza kwisanzwe biravana feelings y'umuntu kenshi iyo utaratahura ikintu hari igihe ucitiranye ico nohanura bene abo bantu nuko boba professionnel kuko hanze hari impano nyinshi ariko ugasanga izo mpano zabo bariko bazikoresha kwinezereza ifatiye kuri byacu nukuva mu nugukanura en fait nugukanura kuko ubu DJ numwuga nk'indi myuga numwuga ushobora kugutunga mu gihe uvyitwayemo neza numwuga urimo novuga ntarinze guca hino urimo uburyo bwoshobora gutunga ukagutungira n'umuryango kuko hari benshi bamaze kugira ico bashitse ko batunze imiryango kwera uno mwuga wacu ico no hanura rero abantu babifata nko kwinezereza abantu babifata nk'imikino nuko kumbure bashobora kuba batarabisobanukirwa niba umuntu wese yakora ubu DJ akabagushwa n'umwana no saha atabona ari karaja atacabona nk'inyungu mu byo azi yoshobora kwegera abamukurira kuko ndazi bariho kandi binyegeza akamwegera nihereye ko jewe nyene uwo kumva umenga ntandi ndabarungitse je ndafise umutima wo gufasha ku muntu yumva yifuza gutera imbere cyangwa gushika ariko tukiri ngaho nyene numwakwa tukiri ngaho nyene yego wowe nka DJ Tremabiz uno munsi ukora umwuga wo kudija yego none inspiration wayikuye inspiration yo kudija kubisanzwe nje yo kudija nkibitangura nakunda kubibona mu mafilme nakunda amasene abantu bari muri club nkabona uriya umujama bari hariya hejuru ukabona yuko umunezero wose uri ngaho ahantu ya majorite yawo uhagaze kuri uriya muntu kuko kenshi sinzi ko urabibona iyo umuziki uzimye nubwo abantu baba baryohewe bose babanza guceceka kabisa bivuze ngo ujya muntu afise uruhare runini ku munezero baba bafite muri kijya kibanza inspiration rero nayikuye ku bandi ba DJ
mu DJ wa mbere yanyanspiye DJ Khaled uwo ni umunyamerika kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes. Aho n'ubu nkifise byinshi ndiko ndamwigirako. Urakoze cyane. Muri byinshi agenda akora kuko no mu byo ndabafitiye mu minsi iri imbere harimo n'ibindi byinshi narashobora gushira habona ariko ngenda nigira kuri yo. Urakoze cyane ariko barayamaze ngo inyundo irakora isumbiya yujuje. Iyo tubonye DJ Tremabiz umaze kuvuga ati inspiration yawe wayikuye kuri DJ Kanone newe yavuye muri Amerika cyangwa wasa umuzanze muri Amerika aza kukwigisha agenze gute wamvuze ati jewe nka DJ Tremabiz nkeneye kumva no tanga umunezero biciye mwinoki makino kintu cyanje cy'ubu DJ ninde mu wakati jewe no munsi nyimba ndinga yes urabikesha DJ ka wewe nka DJ Tremabiz afati ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu majambo make nuyuhe mu role model wawe mu bintu byo DJ. Merci sana ku kibazo censa no utomora neza uriya ntabwo twashoboye kubonana ariko kubera yuko bivanye niyo navuye naho ndi no mushi kumbu mu gihugu cy'u Burundi kandi narabaronse baramfashije I'm sorry sinokurirwa ndamuvuga izina kuko ni keshi bagiye bamumbaza ariko ntiyashimye ko no mushira hejuru kuko ni wa muntu akunda gufasha ariko adakunda kwereka donc umwe avuga ati ibyo kuko kujyo gukoze ukubafu ni kubimenye ariko hari mbe ko ndamushimira cyane ndazi kiganiro arakibona ndagushimira cyane mutaho. None ka musaza kuvuga ko ari umuntu umufasha mwiza kandi afasha abantu benshi kandi iyo umwituye aragufasha atabujyanye hanyuma akaca avuga ati jewe ndagufashije ntumvuge cyanke nibanganye nza kumutubwira behind camera mbo nibaza yuko ari umva akeneye koko ubufasha nababwiye ko imiryango yuguruye arashaka kunyegira nta kibazo niyanyegera nzomwereka ibyo nshoboye ibyo nashoboye nzomushikana kubankurira abo bankurira rero nibo bashefu banje nibo bigisha banje bazobabona. Yego cyane. Asante sana. Iyi ni imbonesha kure ikaba ari G-Force Media TV. Nuko no musi twabazaniye umu DJ abikora neza cyane muri Capital. No musi hari abantu bavuga ati dushaka kugurura akabari kandi akabari kacu cyane anniversaire yacu cyane evenement yacu ikeneye umu DJ yatwika. Ono musi warizwa he bo kubisanzwe c'est pas comme bureau ono mwuga wacu dukora ariko urashobora kunsanga ku ma platform yanje ku ma social media Facebook DJ Tremabiz Instagram DJ Tremabiz TikTok Snap DJ Tremabiz eka urashobora kunsanga no kuri Twitter izina rya DJ Tremabiz. Urakoze cyane. No munsi Twitter yarahindutse bayita X. I'm sorry guranunga cyane. Nuko bwana DJ Tremabiz imbere yuko turangiza kino kiganiro cyacu nirihe jambo wotekerera abantu bumva aba upcoming bashaka kwiga uno mwuga wo ku DJ cyangwa ubu DJ ariko ubu DJ entre temps mu Kirundi nibi uvuze DJ ni rurimi rw'icongereza nababwiye ni disc joker ni DJ na J ni kuvuga ko mu Kirundi no vuga yuko ari kuvanga vanga canke uruvanga vange rw'imiziki uruvanga vange rumva nivyo umuvanga vanzi akora uruvanga vange nivyo twe dukora uruvanga vange tyo ni kuvuga turabavanga vanzi b'imiziki niko no bivuga. Urakoze cyane. Okay uno munsi reka tugira ko twigisha babantu bagenda muri studio zo gutanga imiziki ngo DJ nshiriramwe n'uyu bajya nabo twobita gute kubisanzwe ivyo ni ibintu bizi kuva kera sinibaza ko mu bantu byoshobora kuvamo ariko simbona titre nyine umuntu yoshobora kubaha kandi no kuri bitwa nibaza ko atacu biba bitwaye nta kibazo na kimwe biba bitwaye ariko kubisanzwe icyari cyo DJ barakizi
nico kimwe no hariho kwanima kwanima mu rubanza nta bintu byo kuvanga biba birimwo ariko naho abari mu DJ kuri ko turiko turavanga muri club abari mu DJ turiko turamixing abari mu DJ no kuvuga kuri iryo jina nibaza ko ataco bitwaye barashobora kuri bahamagara nta kibazo urakoze cyane bwana DJ Tremabizi nuko reka tugushimire cyane kandi twongeye guha kaze na karibu mu bwami bwa Gfas Media TV. Murakoze cyane mwebwe Faba n'abakunzi ba Gfas Media TV nese ndabashimiye cyane ariko nkundira ngenda babwiye akantu kamwe gusa kuhaje mu byo ukora byose nta mugana muto gukiza yetso kwica cyangwa Isaiah ama kandi subscribe kuri channel ya Gfas Media TV tutibagiye kuri channel ya DJ Tremabizi ati kunda ivyo ukora cyane kuko nta mwuga numwe utogukiza kiretse uwo kuroga akaba ari umusaza DJ Tremabizi abuhaye ijambo ry'ubuzima cyangwa ijambo ryohindura ubuzima nuko turagushimiye cyane umusaza DJ Tremabizi dushimiye abakunzi ba Gfas Media TV mwibuke turabinginze mwibuke mukore subscribe nkuko umukunzi wacu n'umutumire wacu no munsi abidusabiye ariko umwumvise neza ati umusaza nyimbo no munsi ubona takasi aratwika mu murabe neza aratwika nyimbo no munsi mubona twikanye kubera ko ni kubera ubu DJ n'akazi keza bajya bashizugura ati ubu DJ wapi nibitwika iki niki ariko umve yuko arakazi gatwika kandi keza kandi gatanga ifu cyangwa gatanga ibyema cyangwa gatanga uduharage nuko turabashimiye cyane bakunzi ba Gfas Media TV bakunzi ba DJ Tremabizi bakunzi ba Fabere Burundi cyangwa bakunzi ba Kiranga Kirumwero shimiye cyane bwana DJ Tremabizi abo turi kumwe bose abakunzi turabakunda we love you so much ciao